ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino ari byo makuru ya siporo, ibiganiro by'inyungurabwenge, ibiganiro by'umuziki harimo indirimbo ziramya, indirimbo z'Imana n'indirimbo zidufasha kuba twaruhuka neza. Ibyo byose nta handi wabisanga atari kuri IRTV FM ijwi ry'urugwiro. Ukurikira ukanda *IRTV.fr. Twigire urugwiro muri twebwe, urugwiro hose, urugwiro twubaho. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho rero iyi radio IRTV ijwi ry'urugwiro muyumva wanditse *IRTV.fr, hanyuma ugatangira kumva ibiganiro bigiye bitandukanye bya IRTV ijwi ry'urugwiro. Ibiganiro byacu kandi ubisanga kuri YouTube channel yacu ariyo IRTV 250, ukabisangaho byose, ibiganiro byose byo uko byakabaye, uko byanyuze kuri radio ubisanga kuri YouTube channel ariyo IRTV ijwi ry'urugwiro, IRTV 250 kuri YouTube channel. Ubwire ko kandi radio IRTV rero ijwi ry'urugwiro ni radio ivugira kuri murandasi, aho yumva wanditse *IRTV.fr, hanyuma ukatangira kumva ibiganiro byacu bigiye rero bitandukanye. Ikiganiro ni imboni y'umunsi. Muri aka kanya iki kiganiro mu cyumva guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, aho tubagezaho rero inkuru zigiye zitandukanye zagiye zivugwa hirya no hino mu binyamakuru. Iki kiganiro mu cyumva guhera saa 7 z'amanywa ku isaha y'i Paris mu Faransa, mukacyumva rero guhera saa 7 z'amanywa ku isaha y'i Kigali mu Rwanda, mukacyumva kandi guhera isaa 2 z'ijoro muri Seoul muri Korea y'Amajyepfo. Kadusuze n'abantu bari muri Korea y'Amajyepfo, kadusuze n'abantu rero bari mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi radio rero ivugira kuri murandasi, ni ukuvuga ko nta gihugu na kimwe itumvikaniramo kereka utabishaka. Nta gihugu na kimwe IRTV ijwi ry'urugwiro itumvikaniramo. Niba uri mu gihugu ipfa kuba ari igihugu kiri ku ikarita y'isi. IRTV rero urayumva. Kadusuza abantu rero bari mu bihugu by'abaturanyi, ubwo ni mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu rero cya Tanzania, mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cya Congo, mu gihugu cya Kenya, mu bihugu byose byo muri Afurika, by'umwihariko abantu bagenda batwumva Malawi, abatwumva muri Mozambique, abatwumva bari muri Botswana muri Afurika y'Epfo, hari abanyarwanda batwumva bari muri Mauritania, Cameroon, Togo ndetse n'ahandi hagiye atandukanye. Maroc, kadusuhuze Ahmed uri muri Maroc, kadusuhuze inshuti zacu ziri ahantu henshi hagiye atandukanye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kadusuhuze Grace Martine, kadusuhuze yo Jimmy Mugaragu, kadusuhuze abantu benshi bagiye batandukanye, Eric, kadusuhuze Diane na Moyize, mukomere cyane. Abantu rero baherereye ahantu hagiye atandukanye muri Canada, kadusuhuze Byukusengi. Ariyo abantu benshi bagenda rero bumva IRTV ijwi ry'urugwiro. Kadusuhuze abantu bagiye baherereye hirya no hino mu gihugu cy'Ubwongereza, nabo baratwumva. Kadusuhuze rero abantu bari mu gihugu cy'Ubufaransa, nabo baratwumva. Kadusuhuze abantu bari mu gihugu cy'Ubudage, nabo baratwumva. N'abantu benshi cyane. Umuntu atega indege akajya i Dubai agenda yumvira IRTV ijwi ry'urugwiro. Kadusuhuze Yves Iradukunda ari mu gihugu cy'Ubushinwa. Kadusuhuze abantu benshi bagiye batandukanye bari mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino. Iyi kiganiro rero ni imboni y'umunsi. Ikiganiro rero mugezweho nanjye Patrick, akaba ariyo bagezaho iki kiganiro mu gihe kingana n'isaha nyine bagezaho
amakuru yagiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Reka rero mbahe ikaze rero muri iki kiganiro, aho rero nyine mbagize amakuru agiye atandukanye kuko yagiye avugwa hirya no hino rero mu binyamakuru. Reka mbahe ikaze rero nyuma yo kumva aka karirimbo ndagaruka rero dutangirana n'izo nkuru zigiye zitandukanye. Ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino ari byo makuru ya siporo, ibiganiro by'inyungurabwenge, ibiganiro by'umuziki, harimo indirimbo ziramya, indirimbo z'Imana n'indirimbo zidufasha kuba twaruhuka neza. Ibyo byose nta handi wabisanga atari kuri IRTV FM ijwi ry'urugwiro. Ukurikira ukanda *IRTV.FM. Twigire urugwiro muri twebwe, urugwiro hose, urugwiro rwubahwe. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa hirya no hino rero mu binyamakuru. Kuri mikoro nk'uko maze kubimenyera muri kumwe rero nanjye Patrick, ariryo bagezaho iki kiganiro. Iki kiganiro rero mucyumva guhera kuwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, nuva ko ari iminsi 7 kuri 7. Ni ikiganiro mwumva guhera saa 7 z'amanywa ku isaha Paris mu Faransa, mukacyumva guhera saa 7 z'amanywa ku isaha Kigali mu Rwanda, ukacyumva kandi guhera saa 2 z'ijoro ku isaha y'Seoul mu Faransa. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Patrick. Umugabo ngo yahushije kwica idubu ngo bituma abavandimwe be babura ubuzima. Wakwibaza uti umuntu ni gutahusha kwica idubu abavandimwe be bakabura ubuzima? Nka data no kuvuga ngo muri Amerika, ubwo ni muri Amerika, umugabo muri leta ya Oregon yiyambuye rero ubuzima nyuma yuko arashe umuvandimwe we by'impanuka arimo gutunganya imbunda ngo arasi idubu yarije iwabo. Uruvuga ukuntu byagenze, umugabo ngo yarashe umuvandimwe we by'impanuka ngo icyo gihe arimo atunganya imbunda. Uranyumvira yababa we, nk'uko polisi rero yo muri iki gihugu rero ngo ibitangaza. Amakuru dukura ku kinyamakuru BBC dukesha ino nkuru avuga ko uyu mugabo yahamagaye kuri polisi avuga ibibaye, ariko ahita yirebeshaho imbunda, ahita nawe yiyambura ngo ubuzima mbere yuko polisi igeraho byabereye. Byamaye nka data byamaye. Murumva mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 8 Gashyantare nibwo ibi byabereye ahitwa Sunny Valley mu cyaro cyo muri iyo leta hafi y'umupaka rero y'umupaka imipaka ihana imbibi na Carolina. Amazina ngo y'aba bagabo babuze ubuzima ntabwo rero ngo yari yatangazwa. Amakuru avuga ko umukuru wa polisi ahabereye iribara yatangaje ko uwahamagaye yavuze ko yariho asharije ngo arimo asharije imbunda ye ngo yice iyo dubu. Hanyuma ubwo rero ngo polisi yari imaze kugera aho byabereye ngo yasanze abo bagabo bombi bapfuye, ngo buri wese yishwe n'isasu rimwe. Polisi rero ngo ikomeza ivuga ko iri gukora iperereza kandi ibizarivamo ngo bizatangazwa vuba. Ngo muri leta ya Oregon habarurwa rero ngo amadubu arenga 25,000 kandi abahatuye ngo baburirwa kenshi kwirinda guhangana nayo. Urumva nubwo amaduba hari agira mu 25 ngo abahatuye ngo benshi baburirwa rero ngo kwirinda ngo guhangana rero n'aya madubu agiye atandukanye abarirwa rero muri leta ya Oregon. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Kuri mikoro muri kumwe rero nanjye Patrick, akaba ari igihe bagezaho iki kiganiro. Ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino ari byo makuru ya siporo, ibiganiro by'inyungurabwenge,
ibiganiro by'umuziki, harimo indirimbo ziramya, indirimbo z'Imana n'indirimbo zidufasha kuba twaruhuka neza. Ibyo byose nta handi wabisanga atari kuri IRTV FM ijwi ry'urugwiro. Ukurikira ukanda wa3.IRTV.fr. Twigire urugwiro muri twebwe, urugwiro hose, urugwiro rwubahwe. Mu karere ka Huye rero babiri bahasize ubuzima, abandi barakomereka nyuma yo kugwirwa n'urusengero. Rero ahagana saa 8 z'amanywa zo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 12 Gashyantare 2022, abantu babiri bahasize ubuzima mu mpanuka yabaye ubwo urusengero rwa ADPR Kibingo ruherereye mu murenge wa Karama ho mu karere ka Huye ngo urusengero rwo rwagwiriye ngo abantu 15 bari barugiyemo ngo bagiye kugama imvura yari irimo kugwa. Koko imvura yari maze iminsi ari nyinshi cyane. Amakuru avuga ko umuturage wabonye impanuka yasobanuye ikinyamakuru dukesha ino nkuru ko yatewe n'imvura yari irimo n'umuyaga yaguye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 12 Gashyantare, bigakubitana nuko urusengero ngo rwari ruri gusanzwa. Urumva aho uyu muturage yagize ati mu by'ukuri byaturutse ku mvura nyinshi yaguye irimo rukiri gusanzwa, ariko inkuta zarwo zitazamuwe ngo zigere ngo mu gisenge. Abaturage bari bari aho rero hafi bari mu matsinda babonye imvura iguye bajya kugama rero ngo mu rusengero, ngo umuyaga waje kuba mwinshi maze unyeganyeza ibyuma bigize igisenge aho kugira ngo amabati agaruke rero ngo cyo gihita kigwa. Uretse abantu babiri bahise basiga ubuzima, urumva ukuntu inkuru ibabaje mw'abantu mwe muri iyi mpanuka. Abandi bakomeretse bikomeye cyane kuko hari n'amakuru ko muri bo hari uwageze kwa muganga yamaze gushiramo umwuka nubwo bitaremezwa n'inzego bireba. Kabarisa Arsene, uyu ni umugabo Kabarisa Arsene, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karama. Komera Gitifu Arsene, komera cyane. Yirinze kugira byinshi atangaza kuri ibyo. Ubwo rero ngo yavuganaga na kiriya gitangazamakuru twavuze haruguru ku murongo wa telefone kuko ngo yarakiri gutabara. Amakuru akomeza avuga ko inzego zitandukanye zirimo n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye n'izishinzwe umutekano zageze aho ibi byabereye, zihumuriza imiryango yabuze ababo, zisaba abaturage kwihangana. Kuri ubu abantu bakomeretse ngo boherejwe mu bitaro bya kaminuza bya Butare bya CHIB. Katwifurize rero imiryango yabuze ababo kwihangana ndetse no kwifuriza uruhuko ridashira abanyakwigendera. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro. Ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino, ari byo makuru ya siporo, ibiganiro by'inyungurabwenge, ibiganiro by'umuziki, harimo indirimbo ziramya, indirimbo z'Imana n'indirimbo zidufasha kuba twaruhuka neza. Ibyo byose nta handi wabisanga atari kuri IRTV FM ijwi ry'urugwiro. Ukurikira ukanda wa3.IRTV.fr. Twigire urugwiro muri twebwe, urugwiro hose, urugwiro rwubahwe.
Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Ingoma, mu karere ka Ngoma, abakozi b'umurenge ngo bibye arenga miliyoni 20, hanyuma ngo umwe ngo rero ngo arafatwa. Abakozi bane ba koperative umurenge Sako Kazo iherereye mu karere ka Ngoma bari gushakishwa uruhindu nyuma yaho rero bimenyekanye ko bibye arenga miliyoni 20 ngo bakaburirwa irengero, umwe akaba ari we ufatwa. Ni nyuma yaho rero ngo hakozwe ubugenzuzi muri iyi koperative isanzwe ishinzwe kubitsa no kuguriza, bikagaragara ko hari amafaranga yaburiwe irengero mu bihe bitandukanye. Mu kugenzura neza basanze amafaranga aribwe n'abakozi ndetse bahita banaburirwa irengero. Mu bakekwa rero kwiba aya mafaranga harimo uwari umucungamutungo, uwari ushinzwe inguzanyo, uwari ushinzwe kubika amafishe, waje no kureka rero aka kazi agiye gushakana n'umwe mu bakozi b'iyi koperative, ngo n'abandi batandukanye bose hamwe bakaba bari 5. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nyiridandi Mapambano Siriake yabwiye ikinyamakuru ko aya mafaranga bagiye batwara mu bihe bigiye bitandukanye, ariko ntibite bimenyekana. Ngo byaje kumenyekana rero ngo ubwo hakorwaga ubugenzuzi butunguranye. Yagize ati abakurikiranywe ni abantu 5, tumaze gufatamo umwe, abandi 4 baratorotse. Raporo tumaze kubona yakozwe na Beneri mu bugenzuzi, nubwo raporo ya nyuma itaraboneka iragaragaza ko batwaye arenga miliyoni 20. Gusa umwe wafashwe yagaruye miliyoni 5 zose. Yakomeje avuga ko kuri ubu aba bakozi bose bakomeje gushakishwa, ariko ngo nibabura kuko bari batuye, ntibabura kuko rero ngo bari batuye, hazafatirwa imitungo yabo igurishwe haboneka amafaranga batwaye. Ubu tumaze ibyumweru 2 tubashakisha kuko ari nabwo twabimenye. Nibataboneka rero tuzafatira imitungo yabo kuko abenshi bari batuye inaha. Mapambano yasabye komite zishinzwe ubugenzuzi azajya rero ko zajya zibukorana ubushishozi kandi bakabukora kenshi gashoboka. Ibikindi yasabye abayobozi ba koperative umurenge Sako kongera ubugenzuzi ku bakozi. Avuga ko kuri ubu bagiye gusaba Beneri kongera amahugurwa kuri abakozi kugira ngo hatazagira n'abandi batwara amafaranga y'abaturage. Ibiro bya Sako Kazo urumva rero ngo basahuye miliyoni rero ngo 20 zose. Dore umurenge bifashe mapfubyi kuri umurenge kuri iyi Sako. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye agiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Kuri mikoro muri kumwe rero nanjye Patrick. Kamonyi, abantu 23 bafatiwe mu kabari barenze ku mabwiriza yo kurwanya Covid. Polisi ikorera mu karere ka Kamonyi yafasha abantu 23 bari mu kabari barenze ku mabwiriza yo kurwanya icyorezo cya Covid. Aba bantu rero ngo bafashwe mu mpera z'iki cyumweru hagana saa 7 z'amanywa, ngo bafashwe bateraniye mu kabari begeranye cyane ndetse na nyirakabari nta rushya afite rumwemera gucuruza. Nyirakabari Ntezimana Gerard w'imyaka 39 afatiwe aho akorera mu murenge wa Runda, rero ngo akagari ka Ruyenzi umudugudu wa Rugazi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Espeto Barkanamugire yavuze ko bari abantu bafashwe biturutse ku bufatanye n'abaturage mu guhanahana amakuru. Aho uyu muyobozi yagize ati twakiriye amakuru aturutse mu baturage bavuga ko mu kabari ka Ntezimana hateraniye abantu barimo kunywa inzoga ndetse barimo no gusakuza cyane. Abapolisi bahise bajyayo basanga muri ako kabari hateraniye abantu benshi barimo kunywa urwagwa rwa Kinyarwanda barenze ku mabwiriza yose, nta bwirizwa na rimwe yari ryubahirijwe. Nyirakabari nta cyangombwa yarahawe kimwemera gufungura ako kabari nk'uko amabwiriza biteganya muri ibi byo kurwanya Covid.
SP Kanamugire yaburiye abantu bagifite imyitwarire itari myiza yo kurenga nkana ku mabwiriza ya leta yo gukumira no kurwanya ibikwirakwira ry'icyorezo. Urumva, yabibukije ko icyorezo kitarangiye ndetse ashimira abaturage bakomeje kugaragaza ubufatanye mu kurwanya icyorezo cya Covid, batanga amakuru ku gihe babonye abarenze ku mabwiriza. Abafashwe uko ari 23 bajyanywe ku biro bya polisi sitasiyo ya Runda kugira ngo baganirizwe ku ngaruka n'ububi bw'icyorezo cya Covid kugira ngo barusheho kukirinda. Banapimwe icyorezo cya Covid ku kiguzi cyabo, bashyikirizwa inzego zibishinzwe, bacibwa n'amande. Akarere ka Kamonyi, abantu 23 bose bafashwe rero barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya Covid-19. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa hirya no hino rero mu binyamakuru. Gisozi aritana ba mwana n'umugore w'umushinja rero ngo kumukubita no gushaka kumwica. Mukarukundo Kerere wo mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo aratabaza inzego zibishinzwe kugira ngo zimufashe nyuma y'uko rero ngo ahora ashyirwa ku nkeke akanakubitwa n'umugabo we witwa rero ngo bazi kuyavuga Emmanuel. Urumva amaye n'agahinda kenshi uyu mugore abwiye ikinyamakuru Igihe ko afite ubwoba ko umugabo we ashobora kuzamwica ngo bitewe n'uburyo ngo amuza ku nkeke. Avuga ko bitewe n'uburyo uyu mugabo ahora amukubita yifuza gutandukana nawe. Yemeza ko nubwo yahisemo kumuhunga akishakira indi nzu ariko abangamirwa cyane nuko ajya yimusangamo akiba ibintu byose byo mu nzu akanasiga mukubisi. Uyu mugore avuga ko ababazwa cyane nuko buri gihe iyo uyu mugabo yafunzwe azira ihohoterwa mukorera hashira iminsi mike agahita afungurwa, ku buryo afite impungenge ko ashobora kuzamwica kubera ko ahita amusanga iwe agatangira kumukubita. Yagize ati, ndifuza ko inzego zibishinzwe zakemura iki kibazo aho kugira ngo azanyice nk'uko yaba n'ubuyobozi guhera ku mukuru w'umudugudu barabizi, ariko mbabazwa n'uko iyo agejejwe kuri polisi ahita afungurwa akansanga ahomba akankubita kandi mu gihe ntagikeneye kubana nawe. Yakomeje avuga ko yahisemo kureka uyu mugabo kubera ko nta kintu ajya amufasha nko mu bijyanye nko guhahira urugo no kurihira umwana ishuri cyangwa se kwishyura inzu, ahubwo abashaka ko ari we umutunga. Bazi kuyavuga Emmanuel, dore ko ari nako yitwa, we ahakana ko ajya kubita umugore we, ahubwo agashimangira ko ari uba ushaka kumwirukana kuko nta bushobozi agifite. Yagize ati, mbere namufunguriye depo y'amakara arayirya arayimara, n'ibihumbi 300 nabyo arabimara. Noneho nyuma nibwo nabonye udufaranga ngira ikibazo ngura telefone, ahasigaye ndanywera ahita avuga ko atanshaka ariko sinjya mukubita. Yakomeje avuga ko umugore we ari we ujya amwoherereza abagabo bakamutegera mu nzira ngo bakamukubita ku buryo n'ubu ngo afite ibikomere. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi Musasangohi Providence yabwiye ikinyamakuru ko uyu mugabo ari uteza umutekano muke muri urwo rugo ndetse ataba ashaka kuhava mu gihe umugore we atamushaka. Uyu munyamabanga Providence yavuze ati, nk'uko umugore yabivuze niko bimeze. Uriya mugabo yagaragaje ko amubangamira anamuhohotera. Nyuma yaje rero guhamagazwa aranaganirizwa, umugore anatanga ikirego, umugabo arafungwa, ariko icyo gihe yaregaga yavuga ko amwiba ibikoresho byo mu rugo.
yakomeje avuga ko nyuma uyu mugabo yaje gufungurwa ariko avuga ko afite ikibazo cy'uko ashobora kumugirira nabi. Ubuyobozi rero bumusaba gushaka indi nzu agasiga umugore n'umwana, ariko rimwe na rimwe akajya ajyaho guteza umutekano muke. Urumva? Yongeyeho ko uyu mugabo yagaragaje ko adashaka kurekana n'umugore we, ashimangira ko amusabye kujya gushaka indi nzu mu gihe bategereje ko imyanzuro y'urukiko rero ibaha agatanya isohoka. Urumva? Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Rero amakuru agenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Kuri mikoro muba muri kumwe rero nanjye Patrick, aho ngenda yewe arigiye kuri mikoro ugenda ubagezaho iki kiganiro. IRTV rero ijwi ry'urugwiro. Muri New York hashyizweho ishimwe ry'amadolari 100 ku bazafata rero urukingo rushimangira rwa COVID. Urumva? Meya w'umujyi wa New York yashyizeho ishimwe ry'amadolari 100 ku muturage wese uzemera gufata doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19. Guhera kuri uyu wa gatandatu, umuturage utuye mu mujyi wa New York uzemera gufata doze ya mbere cyangwa ishimangira azajya ahabwa igihembo cy'amadolari 100. Imibare y'inzego z'ubuzima igaragaza ko kuri uyu mujyi abantu bikingiza bakomeje kugabanuka. Uyu mushinga wo gutanga ibihembo ku bantu ngo bikingije ngo watangijwe mu mwaka wa 2021, ngo aho 25% bahise bahabwa doze ya mbere y'urukingo rwa COVID kubera ugarutse rero mu gukomeza rero gushishikariza rero ngo abaturage ngo kwikingiza. Urumva? Ngo abaturage bo muri New York ngo kabaye kwikingiza kabaye, reka dahanga umubare ni mukeya cyane. Abantu bikingiza rwose ngo reka ngo ni muke cyane. Iyi ni IRTV ijwi ry'urugwiro, tugenda tubagezaho amakuru agenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Kuri mikoro muri kumwe nayo nanjye Patrick, akaba ari gihe bagezaho iki kiganiro. Irushanwa rya Miss Rwanda 2022 ngo ikimenyetso cyo kwitinyuka, ngo wa gatatu ufite ubumuga ngo yitabiriye Miss Rwanda. Ni irushanwa ryagaragayemo abafite ubumuga benshi cyane. Irushanwa rya Miss Rwanda rikomeje kugaragaramo impinduka zidasanzwe ziganisha ku kuba iridaheza kandi riha umwana w'umukobwa wifitiye icyizere. Kuri ubu hamaze kugaragaramo abakobwa 3 bafite ubumuga, barimo 2 bafite ubwo kutumva no kutavuga ndetse n'ufite ubumuga bw'ingingo. Umukobwa usa n'uwatinyuye bagenzi be ni Uwimana Jeannette witabiriye ijonjora ryo mu ntara y'Amajyepfo ndetse abasha no gukomeza mu bagomba guhagararira iyi ntara. Rero ngo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 12 Gashyantare, muri iri jonjora ryo gushaka bazahagararira umujyi wa Kigali muri Miss Rwanda, nabwo umukobwa witwa Umutoniwase Freda yitabiriye iki gikorwa afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Uyu mukobwa wari wambaye nimero 47 yageze imbere y'abagize akanama nkemurampaka yitwaje umusemuzi wamufashaga kumvikana nabo. Umutoniwase rero wakoreshaga amarenga, noneho umusemuzi we akabwira abagize akanama nkemurampaka ibyo ashatse kuvuga. Umurerwa Everine uri mu bagize akanama nkemurampaka yamubajije uko abona afite ubumuga bafashwe hano mu Rwanda. Uyu mukobwa yavuze ko kuri ubu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona bakomeje kugenda bahabwa urubuga mu iterambere ry'igihugu kuko batagihezwa. Yatanze urugero rwa Miss Rwanda ati impamvu nuko leta cyangwa imiryango iharanira inyungu z'abafite ubumuga byakoze ubuvugizi abafite ubumuga bakabasha kwitinyuka. Yavuze ko umushinga we ari uwo guhuza uburezi na serivisi zitangwa zikajya zifasha kugira ngo rero ngo abafite ubumuga nabo babashe kuzisangamo. Umutoniwase yavuze ko naramuka yambitswe ikamba rya Miss Rwanda azafatanya n'abayobora iri rushanwa ndetse na leta mu kugira ngo abashe gukora ubukangurambaga. Uyu mukobwa yahawe yesi 3 zose. Urumva? Nta kinaga.
ubuyobozi bwa Rwanda Inspiration Backup itegura irushanwa rya Miss Rwanda buherutse kuvuga ko mu gutegura iri rushanwa nta mukobwa uhezwa, icyangombwa nuko aba yujuje ibisabwa. Mu kiganiro aherutse kugirana na ikinyamakuru Igihe, umuvugizi wa Rwanda Inspiration Backup Miss ni mwiza Megan urumva yagize ati ni irushanwa ryo gufasha abana b'abakobwa kwitinyuka, rero abafite ubumuga ntabwo rero baba bahejwe. Yakomeje agira ati icyo tubasaba ni ukuba yujuje ibisabwa, ari byo ubwiza, ubwenge ndetse n'umuco. Urumva uko Miss yivugiye. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa hirya no hino rero mu binyamakuru. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Patrick, akaba aryo bagezaho rero iki kiganiro mu gihe kingana n'isaha yose nyine bagezaho rero amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa hirya no hino rero mu binyamakuru. Mu karere ka Burera, polisi yafashe umugabo wagendaga akwirakwiza COVID-19 ku bushake. Urumva? Kuri uyu wa kane tariki ya 10 Gashyantare, polisi ikorera mu karere ka Burera ku bufatanye n'umujyanama w'ubuzima bafashe uwitwa Sibomana Aimable w'imyaka 52. Yafashwe arimo kugenda akwirakwiza COVID mu tubari. Yafatiwe mu murenge wa Rugengabari, akagari ka Rukandabyuma, umudugudu wa Seta. Umupolisi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru, Superintendent of Police SP Alexis Ndayisenga, yavuze ko tariki ya 10 Gashyantare Sibomana n'abandi bahinzi bagombaga kujya mu nama y'abahinzi, ariko ngo bagombaga kwipimisha icyorezo cya COVID. Ngo bageze ahari bubera inama, Sibomana baramupimye basanga yaranduye. Abaganga bamwohereza iwe mu rugo kwishyira mu kato, ngo aho kujyaho ngo yihutiye kujya mu kabari guserebura. SP Ndayisenga yagize ati Sibomana amaze gupimwa basanze yaranduye COVID, bamwohereza mu rugo iwe kwishyira mu kato ndetse bamuha imiti azabanywa. Sibomana aho kujya iwe mu rugo yahitiye mu kabari, mu tubari tubiri, agenda anywa inzoga. Umujyanama w'ubuzima kuko yari yabimenyeshejwe yahise ngo amubona, ngo aramuhagarika, ngo atanga amakuru ati ndamubonye. Nka data. SP Ndayisenga avuga ko Sibomana yaganirijwe na polisi ndetse n'umujyanama w'ubuzima bamukangurira kubahiriza amabwiriza agenga kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID. Kimwe n'abandi baturarwanda bose, Sibomana yibukijwe ko amategeko ahana umuntu wese ukwirakwiza nkana icyorezo cyangwa indwara yandura. Yagize ati amabwiriza avuga ko iyo upimwe bikagaragara ko wanduye COVID-19 ujya mu rugo aho uba ukishyira rero ngo mu kato, ntugire uwusura cyangwa ngo hagire ugusura. Ukurikiza amabwiriza wahawe n'abaganga, igihe baguhaye cyagera ugasubira kwipimisha kugira ngo barebe ko nta bwandu bwa COVID-19 kikurimo. Iyo unyuranyije n'amabwiriza uba ukoze icyaha cyo gukwirakwiza icyorezo ku bushake kandi n'icyaha. Abantu bose bahuye nawe barapimwe kugira ngo harebwe rero ngo ko ntawe yanduje. Byaragaragaye ko ari bazima, ariko bagirwa inama yo kuzatanga amakuru igihe bumva batameze neza. Itegeko nimero 38 ryo mwaka wa 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo 117 ivuga ko umuntu wese abishaka rero wanduza undi indwara ishobora gutera ubumuga abakoze icyaha. Iyo ngo abihamijwe n'urukiko ngo hanishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 2, ngo ariko kitarenze imyaka 3, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300, ariko nanone ngo atarenze ibihumbi 500. Yamaye nka data. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro, tujya tubagezaho rero ngo amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Patrick, akaba ari ryo bagezeho iki kiganiro. Reka mbabwire rero kandi mbashimira abantu bose twabanye muri iki kiganiro. Reka mbabwire ko ari ahangaha ngiye kugisoreza, aho muri iki kiganiro nabagezaga amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa hirya no hino mu binyamakuru.
kuri mikoro muba muri kumwe nanjye Patrick, akaba ari ryo bagezaho iki kiganiro. Reka mbabwire ko ikiganiro imboni y'umunsi ari ikiganiro mwumva guhera saa sita z'amanywa ku isaha y'i Paris mu Bufaransa, mukacyumva rero guhera saa saba z'amanywa ku isaha y'i Kigali mu Rwanda. Aho rero ngenda bagezaho amakuru agiye atandukanye agenda avugwa hirya no hino rero mu binyamakuru. Kuri mikoro mwari muri kumwe rero nanjye Patrick, ni nahangaha rero ngiye gusoreza iki kiganiro. Reka mbifurize rero kugira ibihe byiza ndetse mukomeza kwikurikira ibiganiro bigiye bitandukanye bya IRTV ijwi ry'urugwiro. Mukomeze kunogerwa na gahunda zacu zose guhera mu gitondo kugeza ku kindi gitondo mwiyumvira IRTV ijwi ry'urugwiro. Ikiganiro imboni y'umunsi nakagaruka ku munsi w'ejo. Mugire ubuzima bwiza n'impagarike n'ubugingo.